Mopresidente Cyril Ramaphosa o boetse kwa khomisheneng ya zondo gape. Ke nako ya gore arabe gore o dirileng go leka go thibela go gapiwa ga puso ka nako ya fa ene santse e le motlatsa mopresidente. Lekgetlo la ntlha fa na tlhagelela kwa khomisheneng, Mopresidente o ne a dumelana le magatwe a gore go gapiwa ga puso go ne go sa tsewe tsia ka nako ya fa go ne go tlhagelela ka 2011. Fa na arabela SABC sa gagwe, Ramaphosa o rile go leboga tiro jaaka motlatsa mopresidente go ne go ka se nne le maungo ape, mme o tlhopile go nna le go gana go nna karolo ya seo. The first option for me, Chairperson, that was available to me was to resign from the executive. While I would have earned quite a lot of praise from many quarters, this action of resignation would have significantly impaired my ability to contribute to bring about what I would call an end to state capture. It would have caught the big headlines, newspapers, and that would have been the end of it. Had I and like-minded individuals resigned from the executive, we would have had no ability to resist some of the excesses that were taking place. And there was a clear danger that without some measure of resistance, there would have been even fewer impediments to the unfettered expansion of the state capture project. Fana rabela dipotso tse ba le merero ya manang le Eskom ka nako ya fa ene santse e le tlhogo ya maloba ya dikgwebo tsa puso, Ramaphosa a re o ne a shagetse mo go maswe fa na simolla go lemoga gore ditokololo tsa boto ya motlakase di a sekigiwa ntle le gore risiwa ka 2015. Ine a re go sa le gale monna stilo maloba wa Eskom Zola Tsotetse a tlhalosa fa go sekigiwa go ne go rulagantswe go letla ba ga Gupta go thapa batho bao ba tla dirang go ya ka dikgatlhegelo tsa bona. Go le jalo Ramaphosa a re ke ene a dirileng tsitsinyo go mopresidente wa nako eo Jacob Zuma gore Brian Molefe a tsene mo ditlhakong tsa motlhankedi khuduthamaga wa nako eo Tshidiso Matona. One of the things I then did when I saw President Zuma was to say, let us appoint Brian Molefe as the CEO of Eskom, close the war room, and he has proven himself to be quite an effective CEO, and let's give him the responsibility of doing so. Then there will be one entry point, and all of us would then stop what we were trying to do with regard to Eskom, because it leads to confusion. Mopresidente o ne a ama le tshwetso ya go fetola boto ya Eskom le ditokololo tse di farologaneng tsa khuduthamaga go akaretsa le motlhankedi mogolo Matshela Koko ka 2018. Mr. Koko contends that his removal was an instance of unlawful interference in Eskom's affairs, executive overreach, but he also adds state capture. The suggestion that government cannot lawfully intervene in Eskom's affairs, even to avert a crisis, is completely incorrect. Mo bopakeng jwa ga Koko le Molefe ba re ka nako eo Ramaphosa e neng e le motsholadishere wa Optimum Coal Holdings o lekile go tlhotlheletsa melawana ya theko ya malatlha eo setlamo se neng se na le yona le Eskom. I did not appoint myself. I was appointed by the president, a president to whom I had disclosed all my sort of like business dealings of the past. Mopresidente o solofetse go selela ka bopaki ka moso.